Ini adik Kanjeng Nyonya yang nomor 2. Ditelepon adik Kanjeng Nyonya yang nomor 2. Beliau suka makan ini ya, mantu. Enak banget ini, rekomen banget. Kita kalau ada majikan harus inisiatif, bro. Kita harus ya obahkan tangan, obahkan kaki, supaya majikan tidak merasa menyesal ketika membayari kita gaji. Nah, kita usik-usik lah. Ibaratnya lemari masih bersih, kita adul-adul, beresin lagi. Mana yang kotor, beresin lagi. Iten笑了，他都不要，真的哦呀，他不理我。Nah, anaknya pulang ya. You are beautiful, beautiful. Nah, cuaca hari ini tuh panas. Musim panas mulai benar-benar datang. Wah, dingin takut, panas takut. Wah. Aku mau ambil buah ini bunganya mekar ya. Ada jeruk, buah naga, nanas, pisang sama papaya. Nah, halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu, Ciayu. Nah, ceritanya ini aku ngambil buah ke kuil, disuruh Kanjeng Nyonya. Nah, ini bunga itu bunga yang lalu ya. Mbokku jadi nggak beli, pakai bunga yang lama. Ini tuh kayak sembahyangan macu sendre ya. Jadi dewane Kanjeng Nyonya ada yang ulang tahun. Oh, ni hao, Tato punya kanwo do. Hai Tato, how are you? Ta punya kanwo zende. Tato ni hao. Hey Tato. 为什么你不管我，豆豆？对，以前那都嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷。你已经认识了，所以不会嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷。不想嗷嗷，简对了，很简单。对，也是做这样而已。对，他也不会。好了啦，拜拜。Nah, bunganya wes mulai rontok dan mengering ya, wes berubah. Ini aku pulang dari kuil ya. Nah, ceritanya ngapain yuk? Wah, ceritanya ngering kesin buah-buahan. Wah. Aku nggak berani ke pasar ya, kayak cuman ngintip-ngintip ya. Karena kasus Tomo semakin meningkat dan meningkat, jadi wes ora usah kaken pola nubiak-nubiak neng pasar. Nanti anaknya Kanjeng Nyonya iso rodok-rodok esmosai. Seperti itu. Nah, selesai buat sembahyangan di kuil itu ditaruh di sini ya.
Kita taruh di tempat sembahyangannya Kanjeng Nyonya seperti itu. Tempat sembahyangan Kanjeng Nyonya. Nah, jadi sebelum Mbak Wati pergi, udah dijemput agent tadi pagi jam 9 ya. Jadi aku dikasih kerupuk ini. Kamen ya sekali ya, Teteh? Oh. Oh. Puyona ke sekali. Woman hayo. Oh ya. Mbok lapi kain opo kuwi yuk. Nah, ini ceritanya tuh. Andoke mendiang kakek ya sama Kanjeng Nyonya ora oleh dibuang. Katanya Kanjeng Nyonya buat lap ae, tapi ini wis tak cuci bersih ya. Jadi kalau misalkan kita ngelap-ngelap apa wis ora usah tuku lap, Kanjeng Nyonya juga nggak mau. Terus kita semprotin pakai semprotan minyak. Ini sebenarnya sering banget aku cuci pakai sabun cuci piring, tapi hari ini wis pakai itu ae. Kalau dulu aku tuh mijitin kakinya Nyonya ya. Kayak 1 jam, 1,5 jam. Setelah itu ada kejadian. Musim dingin disuruh mijitin. Terus saking dipijitinnya lama, dipeliritin, diurut kayak gitu. Terus kayaknya itu dulu itu pas nggak pakai minyak. Nah, Kanjeng Nyonya kaki lecet, makanya sampai sekarang nggak mau. Lah terus piye ngono kuwi yuk? Ya alhamdulillah. Terus piye? Ya rasa ngojo. Kerjaan di Taiwan ya wis kayak gini, podo ae. Lap-lap. Gajian. Kita usruk-usruk. Aduh. Lah Tete puhe elo Tete. Tete puhe elo, 为什么吃瓜鸡呢？不要吃睡觉。对呀，这样比较饱啊。馒头也还有一个肉包。酸菜，太太可以吃啊。馒头也还有我的馒头。你看樱桃。没有生气，没有力气。Nah, dicuci. Aku tuh nonton Yayu ini loh. Aku tuh kurang suka ya, dia tuh jorok. Masya Allah. Oh, mau sebersih opo. Suka ngejelekin majikan. Alah. Mau curhat masuk oleh. Daripada tuh tak pendem terus aku stres. TKW depresi ingin melompat dari gedung lantai 12 mungkin pura malah. Itu gara-gara mendem ya. Kalau aku ini tak curhatkan. Aku curhat karo bapak ibuku ya mesakno. Nanti bapak ibuku malah ora doyan mangan. Aku tuh mengharapkan kebahagiaan dari kedua orang tuaku. Nanti malah orang tuaku ya curhatku ya di YouTube. Seperti itu. Ya 不要吃睡觉太太要不要吃等一下饿死所以肉包下去蒸也可以什么萝卜？肉包肉包那个咸菜留给姐姐了。哇那也不一定姐姐要吃的咸菜我已经吃了一口气了。姐姐都没有带没有啊。真的没有买一包而已没有，只有买那一包而已。那太太要不要吃馒头？我的馒头也吃跟一头喜不喜欢？啊？那个
是要仙桃，昨天拜拜，好甜那个不好。仙桃，哪个好甜哦？甜哦，以前都阿公有吃过。Kita elap-elap seperti ini. Nah ini juga dielap ya. Jadi yang dielap itu juga jangan cuma depan, dalam juga dielap. Oh, di sini lo iso. Kita itu dibayar 9 juta. Jadi kudu harus obah-obah ya. Sam. Cuman meneng ae. Nyonya minta makan. Nyonya aku mau makan yang namanya ini tuh mando ya, rasa kelapa. Tak tungtuang, tak tungtuang. Mau makan kayak gini. Ini frozen food. Nah kita kukus ya. Tambahin air seke. Ini masukin. Mbokmu ke rumah ama. Aku disuruh goreng kentang untuk cucune Kanjeng Nyonya. Ini karena kasusnya Tomo semakin menjadi-jadi makane ya. Nggak ada yang pulang. Semuanya stay at home. Jadi aku mau goreng kentang untuk cucune Kanjeng Nyonya. Ada cara-cara spesial harus dimasukin freezer apa dikasih tepung nggak ada. Kita digoreng biasa. Soalnya kalau nggak segera dimasak, ini kentang kalau sampai bertunas, udah nggak bisa dimakan. Kentang yang bertunas sudah nggak boleh dimakan. Yuk, jorok banget yuk. Dicuci dulu toh yuk. Alah, nanti ya. Setelah dikupas baru dicuci. Nyonya aku lagi mandi. Aduh, udah telepon. Weh, ni hao. Erku. Tete si chào. Hey. Hả. Hả. Rô bao. 哦，他的牌子啊，他的店的名字啊，那个是蒜头肉羹在旁边，什么名字？我要照相给那个吗？照相给二姑姑好不好？在这里我有他的包子，那个是用台湾的话我不知道，我给他照相给。啊？对啊，我现在找一下。知道。在肉羹面的旁边，对不对？肉羹的旁边是不是？那个很好吃哦，他们都喜欢。对啊，那现在我们这边有在团购哦，看有没有一样啊。有一样就在这边买就好了。等一下，就不要跑到那边去买啊。太远了，对，太远。这个我照相哦，可以照。好。
Nyonya aku nggak denger kalau mandi. Potong sesuai selera ya, utuh ya silahkan. Ah, kok iso telepon dah ini. Weh. Ayo. Tôi putoy. Ayo. Ha. Tôi putoy. Ayo. Iyang po, iyang. 你们家怎么有？怎么样的意思？你们家怎么有？还有？啦，我阿妈都好那个时候刚刚起一烂呢，太太还没一个礼拜，他们起有买肉跟面跟买那个馒头。你们上次去买啊？对呀、差不多还没一个礼拜，对，还没一个礼拜。还没一个礼拜。今天我阿妈我太太有出来吃饭，我们都对呀、太太啦出来，我们都不怕疫情啦，不怕武汉肺炎那个什么不怕。aku会怕。哎呀，对呀、我们要戴口罩安全呢。哎呀 ，OK 啦 ，OK。我知道了，我们这边有在订一个15、17块。一样的牌子啊，一样的牌子啊。一样的牌子。哦。代工的。代工啊。好。好。我们要买，这样他就帮我们带过来，这样。好 ，OK。这样子。好，拜拜。好，拜拜。Ini pesanannya anak-anak, jadi kita pakai minyak non halal lah. Secukupnya. Mai roken do bang pian do ropa na gano. Nah, ini buah punya Nyonya ya. Aku mau motongin. Wah, cantik banget. Potongnya gampang. Kayak gini jadi 4. Terus kita putar kayak Oreo. Masya Allah. Seperti ini ya. Ini buah apa aku yang nggak tahu namanya. Cantik sangat. Ini matang, anaknya harus menunggu. Jadi seperti ini. Tete ya punya Tete. 我打几个就好了，好不好？炸的那个都不要吃太多，可以的，炸的好吃啊！哎呦，我不要吃啊，这个用猪肉啊。Tete 吃鸡溜。哎呀，你找我做什么？就是啊，你不是打电话找我？没有，弄好了。
处理好了，是哦这个要赶快吃，因为它会那个，会软掉了。对，它到家里头一定软掉的。会软掉了啊，谢谢。要不要加这个？比较安全。你们便当也放进去。不用这个，它会那个坏掉，这个会掉诶，这个没有力气诶。不会，它放在摩托车上面。你拿给我给它太了。我冷气秀可以，拜拜。拜拜。还有那个阿弟他那个阿公又阿嬷又死掉了。来，没有多久。